Ukikataa kumzalia Mungu matunda, basi Mungu atajiondoa kwenye maisha yako. Ukikataa kuleta impact kwenye ufalme wa Mungu, elewa kwamba Mungu anajiondoa kwenye maisha yako. Kanuni ya Mungu alivyomuumba mwanadamu, alitaka amzalie matunda, alete faida katika ufalme wake. Ndio maana Mungu aliweka watu ili wawalete watu wengine katika ufalme wa Mungu, ili kuyaleta matunda yaliyo matakatifu mbele zake. Ukisoma kitabu cha Yohana 15 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, Biblia inaniambia, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima, na kila tawi lisilozaa matunda yeye huliondoa, na kila tawi linalozaa matunda yeye hulisafisha ili liweze kuzaa zaidi. Mungu anapozungumza kwa habari ya tawi, anazungumza kwa habari ya mtu. Wewe mtu umefanyika kuwa tawi linaloweza kuzaa matunda yenye impact katika ufalme wa Mungu. Na Mungu anapokuinua, kukusafisha ni kukuinua, kukung'arisha, kukupeleka katika level kuu ambazo utaweza kumzalia Mungu matunda zaidi, pasipo wasiwasi, pasipo mashaka, pasipo ghadhabu yoyote, kwa sababu tayari mwanzoni ulianza kumletea Mungu faida. Nipo kukwambia usikae kama tawi lisilozaa matunda, kwa sababu unapokuwa kama tawi lisilozaa matunda, Mungu hawezi kutembea na wewe. Mungu hawezi kujidhihirisha. Mungu anachotaka ni kuona kwamba kuna mtu anazaa matunda yenye impact ili aweze kuleta faida katika ufalme wa Mungu. Kaka yangu, dada yangu, baba yangu, mama yangu, Mungu alipokuumba alitaka ulete impact katika ufalme wake. Hakukuumba ili uje ushangae, hakukuumba ili uje ustarehe. Alikuumba ili uweze kuzaa matunda yenye faida mbele zake. Jifunze sana kwa habari ya mti unaozaa matunda, ili Mungu aweze kukung'arisha, aweze kukuinua, kupeleka katika level ambazo unastahili kufika. God bless you. Amen. Ukikataa kumzalia Mungu matunda, basi Mungu atajiondoa kwenye maisha yako. Ukikataa kuleta impact kwenye ufalme wa Mungu, elewa kwamba Mungu anajiondoa kwenye maisha yako. Kanuni ya Mungu alivyomuumba mwanadamu, alitaka amzalie matunda, alete faida katika ufalme wake. Ndio maana Mungu aliweka watu ili wawalete watu wengine katika ufalme wa Mungu, ili kuyaleta matunda yaliyo matakatifu mbele zake. Ukisoma kitabu cha Yohana 15 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, Biblia inaniambia, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima, na kila tawi lisilozaa matunda yeye huliondoa, na kila tawi linalozaa matunda yeye hulisafisha ili liweze kuzaa zaidi. Mungu anapozungumza kwa habari ya tawi, anazungumza kwa habari ya mtu. Wewe mtu umefanyika kuwa tawi linaloweza kuzaa